ini menjadi wasilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran di setiap aktivitasnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menghibur kita semua dengan seni budaya khususnya yang ada di Bandung Timur. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi wa Nabi Bana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sana
भगवान ससरा भजन सबका गोमा सभी सुना तो गुरु नाम